Panujon upacara nyangling manik kalih dipuniki mangda edane titiang iriki ring desa pekraman munduk ulang mawasta rahayu dirga Yusuf suka tan mawali suka niku inggih lanturang titiang puniki genah sanes Sujati genah Sujati napi ke punika turus lanturang waning idodane titiang sampun pastike ngelaksanayang upacara maurup urupe punika ring dije ke punika arus turut lanturangan jati duwe sida karya wantah irike ring jati luwih daler irike ring sida karya gunung sari wana kaler wenden genah maurup-urup Gunung Sari boyo nenden tios irike ring penebel wendan malih saking wate saring buana riki genahne ring dajan rurung sarwa sane mewaste sarwa genep genahipun boyo nenden tios wantah ring gubuk Tabanan Kecamatan Ipuninya yang keancam sampun pasti ke sane kebakteri tak kala punika wantah rerumpukan upekara sejangkep nyanyinya sane mangkin sampun reke sane mewasta usan meurup-urup punika krama desa sami suka meresidayang idodane titiang sepatutne suka gar kita nika diwusan ngelaksananya maurup-urup punika wane sida
Nabi timiawinan hasapunika duaning idedane titiang sinareng sami sampun presida namun karya sane dahat mautama sami ojo lupa nika temawinan titiang mapiumu ring idedane titiang sinareng sami mande alit lanang istri lanang sampun tua kenika mande sami mewasta egar rahayu punika nendang dada ya waning niki upacara dahat mautama idedane titiang nenten dados mamuruk yening umpamiang titiang minekati solat memaling nenten dados nika ritakala sampun maurup punika Kadot yatno patut idedane titiang sinareng sami yatna duaning niki upacara dahat mautama mangde presida egar nenten kekeneng pinyungkan nika kewenten raris ane mewasta mengilir nika duhusang lanturang ratu inggih lanturang titiang malih sane mewasta upakara utawi upacara nyamuk punika reruntutan upacara sane wenten ring palinggih napi punika turut lanturangan wantah wenten Banten suci wenten sorohanipun wantah manut desa Kalepatreut yening ring genah penyamuhane punika sane munggah boyo nenten tios wantah Banten Pejati nggih yening ring pewargan wenten punika wantah sane mewasta segehan inggih lanturang titiang malih upacara selantur nyanyi Amlas
upekara melas pas bagya pula kerti ne punika kaleripun neruntutanipun wantah melas pas sehananing sane mewate pedagingan ne punika sane katur rita kala punika boyo nenten tios wantah jerimpet pengambian ne punika wantah cerita kala punika pamurid uripe kelaksananya minakadipun macolet pamor wantah wenten sane mewate masang swastika utawi tapak dare ne punika sesayut Pandan rita kala punika wantah sesayut suci gaya guling separi krama gaya wenten nika gaya kadik sia gaya kadik rora wantah manut kena nyani utawi wantah manut kawi gunang nyani nya Banten 16 inggih lanturang titiang Banten sane patut rita kala melas pas pedagingan ne punika anika patut kapeningin wantah nika patut idodane titiang mangde sauninga punika masarana upakara wantah masrana seranganipun boyo ninten kios wantah upekara wantah upacara pedagingan kaler punika pance datu iya senwa angita kesino kaler wenten rita kala punika wangi wantah wenten kami mewate daksina ne punika wenten malih kunjung rayunan sedang tepunya wenten malih sane mewate kunjung rayunan wantah akeh ipun sejangkep nyaninya
titiang tinareng kami laturang titiang sani mangkin nyari tayang mungguin Banten sani patut munggah. Maring Surya agananiyo Banten suci Wenten punika sanggah sane mengenah dikering wudu kajo kangin sane muas ke sanggah surya patut punika kenahang Banten suci asoro kata punika galat sango asagan aku punika taler marudukan antuk gelar sango sampunang lali aturan sane muas ke segotana rungi punika Apia kalau Praya Satyito Lantur aris patut iraga ngemuargian sane muas ke biu kala biu kaon utawi pras dituni punika Ring alapane apa bangkitnya Adriam paniku Raris ruwingayan titiang sane mangkin ri sejroning lelapane patut taler kagingin sane muas ke bangkit turmaning kerubukit taler antuk diribet ataupun ke Dapasan so parikramo punika taler kerubukit antuk tebasan manut sekadi desa Palopatro iko sane patut kemargian pengambeyan lana pejati ngelantur raris sane mangkin sane patut kemargian inggian punika Banten pengambian lan Banten pejati punika Banten apakah lam sane mangkin lanturang titiang nyaritaya mungguin kewentenan Banten peklemi punika bangkit bang ajuman lan Banten suci wing raris ri sejroning daging bebangkit punika sane patut katurang inggian punika wadah Bang Ajuman iko taler Banten suci asoro lantur raris sedaging-dagingnya mangdo presida raris muaso jangkep mungguin aturan sane pacang katurang ataupun iko ratur
patut katur ringian punika wantah suci akehipun acara turmaning rerututan punika mangda prasida raris muasa jangkep majeng regida siang muteri sudah kesino tipat iku ngelantur raris mangda prasida sane muasa jangkep nabi sane katurang dan taler pras tatino taler tipat kelane punika harapan sang amujo maka sami sane patut sane sampun kewedar sane wau sane patut katurang sane wau nika patut taler sane mangkir aturang puja majeng ring hidup betari maka sami ya suci cara gajang kepin yoda kasihan hayu punika taler patut kedagingin suci asoro kejangkepin dari taler taksino ada punika narin lebo prani Risane patut katur ring lebok utawi ring manggi wantah prani nika sane patut tunggakan sagahanaga asoditi Sri mako sami ni katur majeng ring linggih ide betari mako sami sampunang lali ngaturang sedekat ageng riko ring sorga sampun rawuh ring sekaro dan tridayang titiang risa jroning pemargi sane makin tridayang titiang sampun raris rawuh paritapakan para dewa-dewi mako sami iring ke ring segado janang pemenang segahan agung iki raris ri sampuni dedon mungguing tapakan pertimo dewa-dewi mako sami patut kaduling sanang pemedhek utawi sebehan agungi punika iya wae bebek putih jamur punika daler sampunang lali ngaturang mungguing ri sejroning punjung patut mula mantuk bebek putih jamur ada yang pendek tema sholat punika daler mando prasida raris muasa jangkep muasa ramya mungguing pemargi hidup negara patut daler kepenetin antuk rejang